खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव बिथांखिफ्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखायनो आङो माखासे गोदान गोदान रिपर्ट्सनि भिडिअफोरखौहाय लानानै फैबावबाय स' रायजोफोर जों दिनै गिबिसिनथारावनो नैबे दाउ बुथारनायनि सायावहाय जों सावरायलायगोन नैथियावहाय जोङो नैबे सासे मुस्लिम सुबुंनि सायावहाय जोङो माखासे भिडिअखौ खोनासंनानै सावरायलायगोन थामथियावहाय जोङो केबिनेट मन्त्रि इउपिपिएल पार्टीनि बिथाङा मा बुंदों बेखौ जों खोनासं बे समाव रायजोफोर नोंथांमोना ससे खोनासं हाग्राखौ बेंग्रा डिएफअ होननानै बुङो डिभिजनेल फरेस्ट अफिसार बिथाङा मा फोरमायदों ससे खोनासंदो दाउ थिलिं बर'नि दाउ थिलिं होनो बेखौ माने इंराजि गोरोंफ्रा बेंगल फ्लरिकान होननानै बुङो आरोखि बेयो मोनसे शिड्युल वान स्पिसिस इन्डेन्जार्ड स्पिसिस जे बुहुमनि कुनु जायगायाव बे दाउखौ मोननो थाङा जोंनि जायगायावल' मोनो मानास आरो बे जोंनि सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्कआव दा बे मोननो थाङै स्पिसिसखौ शिड्युल वान स्पिसिसखौ जोंनि मानसिफ्रा मिथिया सांग्रांथि गैया जाउनाव माने बेखौ माने मोनलाबायग्रा दाउ नंनानै हयथ' माने सोरबा गावथारदों गावथारनायखौ माने बायनानै लाबोदों होननानै बुंदों बिसोरो गावसोर माने जासे जानानै बेखौ ससियेल मिडियायाव एखेबारे हाइलाइट खालामना होबाय भाइराल खालामनानै होबाय दा जोंनाथ' माने वाइल्ड लाइफ क्राइम कन्ट्रल बिउर'नि मानसिफोर दं जों फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफोर दं गासिबो नुजोब्बाय गासिबो अफिसार गोजौ थाखोनि अफिसारफोर नुजोब्बाय खुंथाय गोहोआव थानाय मानसिफ्राबो नुजोब्बाय दा पुलिस बिफाननि मानसिफ्राबो नुजोब्बाय जोङो एक्सन लानो गोनां जाबाय दा एक्सन लायाबाथ' जाया खबर मोननाय लोगो लोगोनो बे खुंग्रिं एरियायाव जोङो जोंनि माने टिमखौ फरेस्टनि स्टाफखौ जोङो फाथायहरदों बिथांमोना फुंनिफ्रायनो आसामिखौ जायनाखि कालप्रिट बेखौ लकेट खालामनो थाखाय खुंग्रिङाव अपारेशन खालामबाय थादोंमोन थिग बे समावनो माने बेलासि समाव पुलिस बिफानाबो थांबाय पुलिस बिफाना माने बिसोरो मोनगोरनानै मानसिखौ हमबाय मानसिखौ हमनाय जायगायाव जोंनि फरेस्ट बिफानाबो थागथि सहैबाय ओमफ्राय बेथ' फरेस्ट केससो बे फरेस्ट केसाव हमजानाय मानसिया जोंनिसो होननानै फरेस्ट बिफाना गारियाव थिखोबाय फरेस्टनि गारियाव थिखोनायखौ माने पुलिसा जोंसो हमगोरदों होननानै गावसिनि गारियाव सोफिनबाय बिदि सिख'लायनाय जादों दा थाङै थुङै जों सानबाय मा दे लांथोंसै पुलिसा लांनानै गावसोर जुदि फरेस्ट एक्टनि सेक्सनफोरखौ बसायनानै गावसोर बे केसखौ रेजिस्टार खालामनो हायोबा गावसिनि मोजां खोथा थाङै थुङै बियो माने जेब्ला कर्टआव थांगोन कर्टनि मेजिस्ट्रेटआ बुंगोन बे फरेस्ट केसखौ फरेस्ट अफेन्सखौ माब्रै नोंथांमोनहा लाखो होननानै कर्टनि मेजिस्ट्रेटआ जोंनो हेन्डअभार खालामनो बिथोन हरखागोन होननानै जोङो थाबाय आरोखि ओमफ्राय उफाय गैया उनाव गावसोर बुजिबाय खोमा पुलिस बिफाना बुजिनानै गावसोरो जोंनो बे सानै आसामि जायफोरखौ माने हमनो मोनदों बिथांमोनखौ जोंनो हेन्डअभार खालामनाय जाबाय दा बिथांमोनखौ हेन्डअभार खालामनायखाय जोङो नाजावबाय फरेस्ट बिफाना दा नाजावनानै बिथांमोनखौ स्टेटमेन्ट लाबाय मेडिकेल खालामबाय गासिबो जोङो प्रसिडिउरखौ मेनटेन खालामनानै दा बिथांमोननि सायाव अफेन्स रेजिस्टार खालामनाय जाहैबाय बिथांमोनखौ दा जेलाव दैथायहरनाय जासिगोन दा बिथांमोना न' गोजानि आलासि जानानै थाथोंसै बिसोरो मि जुनादखौ अना खाना बेबादि जुदि खालामबाय थायोब्ला बे रोखोमनो सांग्रांथि गैयैयाव जोंनि सुबुङा बिदि मावफ्लांबाय थायोब्ला दिनैहाय सानै मानसिया न' गोजानि आलासि जानाय बायदि बेबादिनो न' गोजानि आलासि जाहैनो गोनां जागोन गुबुन रायजोफोर मोनथिखानानैबो खामानि मावग्रा ना हाग्रायावनो बेंनानै हाग्रानि जुनादखौनो गावथारग्रा बैसोर बायदि मानसिया बेबा मा सानदोंमोन ना सरकारा गावसिनिनोखाय जेबो खालामनो हानाय नङासो सानदोंमोन ना मादोंमोन बेखौ मिथिला रायजोफोर सिगांबो जों नुखाबाय नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय ससियेल मिडियायावहाय ख्रा दंजोबखायो सिगांबो बिथांमोननि मानसियानो बेबायदि खामानि मावदों नैथियाव खोनासंदो सासे बर' नङै सुबुङा बिपिएफ पार्टीनि सायाव मा बुंदों हाग्रामा महिलारी डाঙৰীয়াই प्रमोद बड़ो डाঙৰীয়াৰ যি মিছন আৰু ভিজনৰ কথা কৈছে এইটো টকা পইচা খাওয়ার ভিজন আৰু মিছন আছিল বুলি তেখেতে ব্যক্ত কৰিছে আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক কাৰণ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ যি মিছন আৰু ভিজন আছিল প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই
বড়োলেণ্ডত 26টা জনগোষ্ঠী 18টা ভাষিক ব্যক্তিসকলৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ লগতে বড়োলেণ্ডত সুস্থ শান্তিৰ সমাজ গঢ় দিয়াত তেখেতে অগ্ৰগতি লৈছিল। এয়াই প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ মিছন আৰু ভিজন আছিল। আৰু পইচা খোৱাৰ মিছন আৰু ভিজন আছিল হাগ্ৰামা মহলিৰী ডাঙৰীয়াৰ। যোৱা 17 বছৰ চৰকাৰ চলাকালীন হাগ্ৰামা মহলিৰী ডাঙৰীয়াই কিমান কোটি কোটি টকাৰ আঁঠুৱা আৰু কম্বল কেলেংকাৰী কৰিছিল। 100 টকাৰ আঁঠুৱা তেখেতে 600 টকা বুলি ছাপ্লাই দিছিল। 150 টকাৰ কম্বল তেখেতে 1200 টকা বুলি ছাপ্লাই দিছিল। এইবিলাক তথ্য আমাৰ তাত আছে। হাগ্ৰামা মহলিৰী ডাঙৰীয়াৰ CD ফাণ্ড বুলি এটা ফাণ্ড আছিল, তাৰ তথ্যই নাই আমাৰ BTCত। আমাৰ BTC অফিচৰ ফাইল ক'ৰবাত শিলিগুৰিত উদ্ধাৰ হৈছে, ক'ৰবাত ৰাজস্থানত উদ্ধাৰ হৈছে। তেওঁলোকে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া চৰকাৰ চলাকালীন আহি ফালে কয় আমি ইমান কোটি টকাৰ ঠিকা কৰিছোঁ, আমাক বিল দিব লাগে বুলি। আচৰিত ঘটনাবিলাক সংঘটিত হৈছে হাগ্ৰামা মহলিৰী ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰৰ দিনত। মনোৰঞ্জন ব্ৰহ্ম বুলি এজন কণ্ট্ৰেক্টৰ আছিল, তেওঁ কোটি কোটি টকাৰ লুণ্ঠন চলাইছিল আমাৰ BTCত হাগ্ৰামা মহলিৰী ডাঙৰীয়া চৰকাৰ চলাকালীন। এইবিলাক তথ্য আমাৰ তাত আছে, তাৰ উত্তৰ হাগ্ৰামা মহলিৰী ডাঙৰীয়াই দিব নোৱাৰিব। পইচা হাগ্ৰামা মহলিৰী ডাঙৰীয়াই BTCৰ পৰা লুটিছে, প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই লুটা নাই। হাগ্ৰামা মহলিৰী ডাঙৰীয়া এজন বেপাৰী, এজন মিছলীয়া ব্যক্তি, তেখেতৰ কথাৰ একো ভেলু নাই। এইটো বুলি নহয়, আমি আগতে আৰু দেখা পাইছোঁ। আমাৰ ডেপুটি চিফ BTCৰ ৰিহন দমিৰী ডাঙৰীয়াই কি কৈছে, আমি NDAৰ লগত নাই, আমি BTCৰ 15টা চিটৰ ভিতৰত 12টা চিটত কোনো কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ বুলি। আৰু আনফালেদি হাগ্ৰামা মহলিৰী ডাঙৰীয়াই কি কৈ থাকে যে আমি NDA হিচাপে খেলিম, NDAৰ ভিতৰত আমি 100টা পাম, 120টা পাম। তেখেতে আজি ক'ব নোৱাৰে হাগ্ৰামা মহলিৰী ডাঙৰীয়াই যে আমি BPF হিচাপে খেলিম, আমি BPF হিচাপে ইমানকেইটা চিট পাম বুলি। তেখেতে অকল মাত্ৰ NDA বুলি আজিৰ দিনত আটা পাৰি আছে। আৰু আনফালেদি ৰিহন দমিৰী ডাঙৰীয়াই কৈ থাকে আমি NDAত নাই, 12টা চিটত কোনো কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ বুলি। তেওঁলোকৰ কথাত কোনো তালমেল নাই। তেওঁলোকে এতিয়া মতিভ্ৰম হৈ গৈছে। আচলতে চৰকাৰখন কেনেকৈ চলাব বিচাৰি আছে, তেওঁলোকে সেইটো ডিচিশ্যন ল'ব পৰা নাই। আৰু বৰ্তমান আমি দেখা পাইছোঁ হাগ্ৰামা মহলিৰী ডাঙৰীয়া BTCৰ চিফ নহয়। BTCৰ চিফ বৰ্তমান জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াহে BTCৰ চিফ। কাৰণ যিকোনো কাম কাজত হস্তক্ষেপ কৰাত আমি তেখেতকে দেখা পাই আছোঁ। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া চৰকাৰ চলাকালীন তেখেতে হাগ্ৰামা মহলিৰী ডাঙৰীয়াই বাৰ বাৰ এপচু জগৰীয়া কৰা আছিল যে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰটো এপচুৱে বোলে দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়াই এপচু অফিচৰ পৰা চৰকাৰ চলাইছিল বুলি। আজিৰ দিনত হাগ্ৰামা মহলিৰী ডাঙৰীয়াই ইয়াৰ উত্তৰ দিয়ক BTC চৰকাৰখন কোনে চলাই আছে বুলি। EPPL যদি NDAত থাকে আমি NDAত চামিল নহওঁ বুলি, EPPL আউট হ'লে আমি NDAত ইন হ'ম বুলি। কিন্তু আজিৰ দিনত NDAততো EPPL আছে, আপোনালোকে কি স্বাৰ্থত NDAত সোমাইছে, ৰাইজক এই কথাবিলাক জনাওক। গতিকে হাগ্ৰামা মহলিৰী ডাঙৰীয়া এজন বেপাৰী আৰু তেখেতে বেপাৰৰ স্বাৰ্থত যিকোনো কাম কাজত লিপ্ত হ'ব পাৰে, আমি দেখাই পাই আছোঁ। তেখেতৰ কথাৰ একো ভেলু নাই। তেখেতে BTC চলাবৰ কাৰণে আজি ফেইলাৰ হৈ গৈছে। बे बाथ्राया गासैबो 17 बोसोराव जाजोबदों। 17 बोसोरावहाय BPF पार्टिया सरकार सालायनाय समावहाय मुसारि मानो खुन्दुं ओमफ्राय ब्लेंकेट सिखा रुवा बिस्कुट सिन्थायनो होनानैहाय बै समावहाय जाख्ल'नायनि खामानि मावदों। दा बेखौनो बे बिथाङा बुंदों, मिथिबाय दा? नैबे समावबो बिसोरो पार्सेन्टेज लानायानो हाइखा, अब्ला बिसोरो बे समावबो बांसिन कारापसन खालामबावगोन, बेखौहाय नुहुरखानानै बेबो बुंदों रायजोफोर। बेखायनो नोंथांमोना BPF पार्टिखौ सापर्ट खालामनायनि अनगा नोंसोरो सिगां 5 बोसोर सालायनाय सरकारखौनो सापर्ट खालामफिन, जाहाथे समाजाव दावराव दावसि जाया। सासे लिडार जानानै थाइसे थाइनैया जाख्ल'खागोन, पार्सेन्टेजखौ लाखागोन, नाथाय पार्सेन्टेज लाखांनायनि उनावहाय जुदि खामानिया मोजां जायोब्ला बेखौलाय जोंलाय मानो गाज्रि मोननो ना? बेखायनो जोङो सिन्था खालामलाय रायजोफोर, रायजो राजाफोरखौ डेभेलप खालामोब्ला लिडाराबो एसे एनैया जाखागोनखा, नाथाय मोजां खामानि मावनायखौसो जोङो नोजोर होनांगौ। थाइसे थाइनै जानायखौ एसेबां साननो नाङा। UPPL पार्टिया थाइनै जादोंब्ला BPF पार्टिया थाइबा जागोन, बे 100% कारेक्टखा रायजोफोर। अब्ला रायजोफोर थामथियावहाय UG ब्रह्म सारा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंदो दाना। আৰু UPPL দুৰ্বল হৈ যোৱা নাই। যদি যোৱা 2020ৰ যিটো ভোট শ্বেয়াৰ যদি হিচাপ কৰা যায়, ভোট শ্বেয়াৰত কি হৈছে, BPFতকৈ UPPLৰ ভোট শ্বেয়াৰটো বেছি যদি দলীয় ভোট হিচাপে হিচাপ কৰা যায়। UPPL হাৰি যোৱাৰ কোনো প্ৰশ্ন নাই, পিছুৱাই যোৱাৰো প্ৰশ্ন নাই। UPPLে নিজৰ মান মৰ্যাদা স্থিতি ৰক্ষা কৰি পেলাই আগন্তুক নিৰ্বাচনতো আগুৱাই যাব। বিশ্বৰ নিৰ্বাচনৰ লগত প্ৰধানমন্ত্ৰী অহাৰ লগত কোনো লিংক নাই, কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিছে আদানী গ্ৰুপৰ যিটো মানে এয়াৰপৰ্ট বনোৱা হ'ল বৰঝাৰ বা লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ এয়াৰপৰ্টত এটা টাৰ্মিনেল বিল্ডিং,
এইটো ইনগৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আহিছে আৰু আজি তেওঁ নামৰূপৰ যিটো সাৰ কাৰখানা এইটো উদ্বোধন কৰিবলৈ আহিছে। ইয়াত ৰাজনৈতিক কথা কোনো আলোচনা হোৱা নাই। 26ৰ কাৰণে আমি UPPL যিকোনো পৰিস্থিতিৰ কাৰণে প্ৰস্তুত। ই কাৰোবাৰ লগত এলায়েন্সতো যাব পাৰে, নাযাবও পাৰে। আমি অকলে প্ৰয়োজনত অকলে থিয় দিবৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ প্ৰস্তুতি আমি চলাই আছোঁ। যিয়ে নহওক জানুৱাৰী মাহৰ মধ্যভাগ বা শেষলৈকে সকলো কথা স্পষ্ট হৈ যাব আৰু UPPL দুৰ্বল হৈ যোৱা নাই। যদি যোৱা 2020ৰ যিটো ভোট শ্বেয়াৰ যদি হিচাপ কৰা যায়, ভোট শ্বেয়াৰত কি হৈছে BPFতকৈ UPPLৰ ভোট শ্বেয়াৰটো বেছি যদি দলীয় ভোট হিচাপে হিচাপ কৰা যায়। কাৰণ BPFক যিখিনি ভোট দিছে এইটো এটা হাৱা। এণ্টি BJP ষ্টেণ্ড লৈ পেলাই সংখ্যালঘুসকলে BPFক মেক্সিমাম ভোট দিয়া আমি শুনিছোঁ। আৰু তেওঁলোকে কিন্তু ট্ৰেডিশ্যনেলি কমিটেড BPF ভোট নহয়। প্ৰায় 2.5 লাখ 3 লাখমান ভোটটো BPFত মানে ট্ৰেডিশ্যনেল ভোট নাছিলে। কিন্তু এই পৰিস্থিতিত মিত্ৰজোঁটৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিব লাগে বুলি মানুহে ভোট দি পেলাই UPPLক হৰুৱাইছে। কিন্তু একচুৱেল ভোট শ্বেয়াৰ আমি যিখিনি পাইছোঁ প্ৰায় 6,20,000মান ভোট, এইটো আমাৰে ভোট, কোনো হাৱা বা কোনোবা দান দিয়া নাই। এই হিচাপত যদি প্ৰকৃত ভোট শ্বেয়াৰ যদি হিচাপ কৰা যায় BPFতকৈ UPPLৰ ভোট শ্বেয়াৰে বেছি হ'ব। আৰু সেইকাৰণে UPPL হাৰি যোৱাৰ কোনো প্ৰশ্ন নাই, পিছুৱাই যোৱাৰো প্ৰশ্ন নাই। UPPLে নিজৰ মান মৰ্যাদা স্থিতি ৰক্ষা কৰি পেলাই আগন্তুক নিৰ্বাচনতো আগুৱাই যাব। गुवाहाटीनि टार्मिनेल टावारा कमप्लिट जाबाय। बेखौनो फैनाय भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी बिथांखौ जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर। दा भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदीया फैनाय समावहाय बेखौ लानानै माखासे ससियेल मिडियायावहाय मिडिया पार्सनफ्रा UG ब्रह्म सारनियाव हयथ' कुइसन खालामदों बेयावहाय पलिटिक्सनि माबा मोनसे इस्यु दङ नामा बेखौहाय। नाथाय बिथाङा क्लियारलि फोरमायदों नोंगौ बेखौहाय अपेन खालामनो बेखौहाय फेथा हास'नो थाखायसो फैदों। दा बे फेथा हास'नो फैनायखौहाय लानानै हयथ' सोरबाया सानदों जानो हागौ। बेखायनो बियो क्लियारलि फोरमायनानै होदों। जों बेफोरखौ नायोब्ला जोङो बर' हारिया जोबोद लासिंसिं दे। फारसेथिं आसामनि चिफ मिनिस्टारा बर'नि CM खौहाय माबोरै खालामगोन माबोरै खालामा थगायबायगासिनो दङ, गाख्लायबायगासिनो दङ। नाथाय गावसोर जोंब्लाव माब्लाव समायना रमायना मा होनो एयारपर्ट बानायगासिनो दङ। लाजियाखिसै BPFनि CMफ्रा, जोंनि बर'नि लिडारफ्रा लाजियाखिसै। आंथ' लाजिनाय मोनदों। गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा गावसिनि जाथिखौहाय डेभेलप खालामो, मा मावदों मा मावाखै। जोंहा बर'जोंसो नांलायगासिनो दङ। ना डेभेलपमेन्टनि खामानि मावलायनो गोरोबज्लायनानै ना हारिखौनो गोजौआव दिखांनो बर'जों फैसानि जालायगासिनो दङ। बेखि माबा मोनसे सरखार जाबाय नामा रायजोफोर? आंथ' लाजिनाय मोनो रायजोफोर नायनानैहाय। ससियेल मिडियायाव नुना आं लाजिनाय मोनो। हाजारखि कारापसन खालामा BPF पार्टिया बे समावहाय ससियेल मिडियानि जुग, रावबो थाखोमानो हानाय नङा। अब्ला गोजोन्थों रायजोफोर, नोंथांमोनाबो सिन्था खालामदो बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।